Welcome to another episode of Rescoli by Carlo. Dan l-episodju ħajkun b'żewġ lingwi bil-Malti u bl-Ingliż. Allura, merħba. X'ħankunu qegħdin nagħmlu llum? So, what we're going to do today basically is this piece just behind me. What we did 4 years ago, we mixed our own chalk paint. Then after this, we realized we were highly allergic to chalk, and so we had to stop using this homemade recipe. Bażikament wara li realizzajna li aħna allerġiċi għal ġibs, bdejna nużaw iż-żeba Frenchic. U din il-biċċa mara ta' warajja għamilnija madwar 4 snin ilu u llum iddeċidejna li ħantuha kulur ieħor. Bażikament biex tkun taqbel iktar mad-dekor ta' fejn qiegħda hi. Hi qiegħda ġo indana bej it-terrazzin, il-karma tas-sodda u l-walk-in. U li ħanamlu 3 affarijiet illum. So, we're going to do 3 things. First and foremost, we are going to use smudge, which is the charcoal grey from the Frenchic furniture paint. And we're going to use this tub to finish all that piece. So, we see how long this paint goes and how much we will have remaining. Ħanurikom ukoll kif inħaltu il-Frenchin, u f'dal każ ħanuża il-Cool Copper, u ħanurikom kif tħawduh. So we're mixing Cool Copper with finishing coat, and I am going to show you how. The third thing will be using the new addition of brushes by Frenchic, which are the detailing brushes. They come in a pack of 4. Ġifieri f'kull pakkett għandek 4 pnizel isin differenti u għandna ħanużaw dan il-pinsel. Now, we're going to start the process of this furniture. What should we do first? Well, you have guessed. First, a very good clean with sugar soap. So, let's start. So, what have we done so far? After cleaning the furniture with sugar soap, we gave it a little bit of sanding. Why did we have to sand? Għaliex kellna nixkatlaw? Well, raġuni hi li meta aħna konna żbajnija konna proteġejnija bil-wax. Issa, meta tuża il-wax u tiġi biex terġa' tisbuħ, il-wax mhux ħajaħdem. Mhux ħajjejnek biex iż-żeba taqbad. Allura li trid tagħmel tixkatla ħafif biex il-wax ikun jista' joqgħod u ż-żeba taqbad sew mal-amara. Since we had waxed this piece of furniture, we had to sand a little bit so that the paint adheres to the furniture, of course. Nixtieq nfakkarkom, aħna ħanibdew
proċess taż-żeba. Tinsewx tagħmlu subscribe u ittafsu il-qampina ting. Hemmhekk tkunu tafu bil-videos kollha li jkunu qegħdin jidħlu kull nhar ta' Ħadd fuq il-channel tagħna bażikament. So, don't forget to subscribe and push the bell button. That way you will be receiving notifications when our videos are coming up, usually every Sunday morning. Issa li ħanaqbdu u nibdew nisbaw bil-kulur tagħna li huwa l-ismaġġ. Mela, kif qed taraw, l-amara ta' warajja tajnija l-ewwel passata. U tajnija vera ħafifa. U raġuni li l-ewwel passata iktar ma tkun ħafifa, iktar it-tieni passata mbagħad ikollha ma xiex taqbad. Għax hekk inti timla ħafna biż-żeba, iż-żeba ma tinxifx u tħallilek dawk ishom marki tal-pinsel. Iktar ma tagħmel passati ħfief, iktar il-pinsel jimxi u ma jħallix marki. Issa hawnhekk ħanħalluha toqgħod ftit u mbagħad ħantuha t-tieni passata. Jekk innutajtu, il-parti ta' fuq ħanħalluha fuq linja. Dik konna xkatlajnija 4 snin ilu u xtaqna li l-wiċċ jibqa' ta' linja biex jikkumplimenta lill-art li għamilna f'dil kamra. So basically now we're waiting for the first coat to dry. And before giving it the second coat, probably only 2 coats will be needed on this piece because the background was already a little bit darkish, so we wouldn't need to do a lot of coats. We decided to leave the upper part of the furniture, the one that opens up, in wood. We sanded that down 4 years ago to match with the floor that we will be shortly showing you. Well, actually, we decided that we do another episode, and that would be how to use old material to upcycle and build your house. So let's leave this to dry a little bit and then the second coat.
So, this is the second part of our project. Basically, we're going to do another coat. For the first coat, I used quite a big brush and it covered really well. But for the second coat, I'm using this smallish brush. And the reason being so that I can go into detail for the second coat, and hopefully it will be the last coat. So let's start the process. Mela, għall-ewwel passata użajt pinsel kbir mhux ħażin, u Salvini biex inkun nista' nagħti kemm jista' jkun bil-lamara. Għal din il-passata ħanuża pinsel żgħir. U raġuni ħalli nkun nista' nidħol fl-irkejjen sew u nkun nista' nlaħaq kullhom kien biex eventwalment din it-tieni passata ikun biżżejjed biex nagħlqu din l-amara. Mela, aħna ħanibdew. Ħanibsu għajnejna għax ma narawx. As you can see, we have finished our second coat. The second coat goes faster than the first one because for the first coat you have to be really concentrated on how to fill the full piece of furniture to cover it well. So with the second coat, it runs really smooth. Dit-tieni passata kienet ħafna iktar maġla mill-ewwel passata u x'inhi r-raġuni għax meta nagħtu passata vera ħafifa l-ewwel darba, it-tieni darba iż-żebba tkun qed prattikament timxi u isek qed tidlek biċċa ħobż bil-botir bażikament għax il-pinsel jibda jaġġel fuq iż-żebba tiegħu stess. Mela, kif għattilkom użajna dan il-pinsel u vera sibnieh komdu għax tħanna fl-irkejjen kollha. Issa li ħanagħmel sakemm tinxef din il-biċċa l-ewwel ħaġa ħanurikom kemm użajna żeba. Issa, forsi ma jidhirx daqshekk imma qatt fadal iktar minn nofsu dan il-bott. Ġifieri nistgħu nagħmlu biċċa amara oħra bħal din u jifdlilna iktar.
Fil-fatt aħna diġà għandna ppjanat biex nagħmlu mera fil-kalma tas-sodda b'dan il-kulur biex tiġi taqbel. Li ħanagħmel issa jiena laqtu, tajjeb? Issa f'każ li dan ikun magħluq u ħatużawh xahar ieħor għal-mod tal-kelma u ħassibuh qiebes, kull ma tridu tagħmlu tħabbtuh ma tarf x'imkien qiebes u ddawru l-bott fuq 4 tibnadi, tħabbtuh u mbagħad kemm tiftħu. Tajjeb? Biex dak ifisser li jkun għalaq, jkun issiġilla ruħ minħabba ż-żeba. Ħanurikom kif nagħmlu il-Frenchine. Tajjeb, issa jekk innotajtu b'din iż-żeba jiena m'għamilx undercoat jew primer, ġifieri ma kellix bżonn nagħmel passat oħra minn taħt. L-ewwel ħaġa ġa kelli iż-żeba qabel u xkattlajt ix-xemma il-wax li kont użajt biex issiġillajta. U t-tieni ħaġa din iż-żeba la għandek għalfejn tagħmel undercoat u laqas għandek għalfejn tagħmel sealer. Ġifieri kif inhi, kieku jkun se nħalliha kif inhi griża biss kemm tinxef u daqshekk. Tajjeb? U m'għandekx għalfejn la tagħmel sealer u laqas għandek għalfejn tagħmel wax. Li ħanurikom issa huwa kif nagħmlu il-Frenchine. Hawnhekk jiena għandi kontenitur vojt minn taż-żeba flok armejtu ħsiltu u qed nużah biex inħallat il-Frenchine fih. Mela, kull ma rridu nagħmlu ħanurikom hawnhekk. Tajjeb? Mela għandi l-bott qiegħed hawnhekk. Għandi il-Frenchine qiegħed hawnhekk. Kull ma ħantella għandi din l-istikka tal-ġilat ħanitfa' jisu 1.5. Mela tajjeb li tkunu tafu wkoll li ġodda l-kontenitur kelli l-gold diġà. Allura xina rittu fuq il-gold ma rittux daqshekk qawwi. U li ħanagħmel ħanitfa' ftit taqtir tal-finishing coat ishom niżlu x'ngħidlek tużżana taqtiriet u ħanħawwad. Jien irridu xi ftit jew wisq maqut. Allura nitfa' ftit likwidu ma nitfax ħafna. U ir-raġuni tkun biex jiena passata waħda inkun ħloqt l-effett li rrid nagħmel. Issa sakemm tinxef l-amara jiena ħammur nagħmel kafe. U mbagħad wara niġi u nurikom kif napplikaw il-Frenchine bil-pinsel ta' detailing. If you have followed well, I've just mixed cool copper with finishing coat and I wanted this texture basically. I don't want it drippy. I want it a little bit creamy so that with just one coat I can create the effect I want to do. Now I leave this on the side and until our piece behind us gets dry, we're going to make a coffee. Kif qegħdin taraw il-biċċa mara ta' warajja lesta biex intuha il-Frenchine. Mela, qabel kellha ħafna iktar gold fuqha u raġuni kienet għax posta ma kienx qiegħed f'din il-kamra li hawn warajja, kienet qiegħda f'kamra oħra li l-ispazju kien kbir, allura kienet tiflaħ tieħu iktar Frenchine. Di darba ħanamlu ftit u ir-raġuni għax ovvjament ma rridux tkun tidher daqshekk bombastika. Allura ħammurru ftit fuq id-disin ta' quddiem u mbagħad kemm nagħmlu ftit il-pumi, imma mhux ħaneżaġġera. Mela ħanibdew il-proċess. Li għandkom bżonn huwa il-bott tal-Frenchine imħallat lest. Pinsel, f'dal każ ħanużaw detailing brush minn tal-Frenchic u ċarruta biex inneħħu l-eċċess.
U ħanibdew billi nużaw li għandna fuq il-markat tal-ġelat. These are the things that you would need to do this piece with. So you need a piece of cloth, the mix of Frenchic and a brush. Kif qegħdin taraw l-ewwel żewġ pumi diġà lesti u mhux ħanerġgħu immissuhom passata oħra. L-effett li għandna bżonn huwa dak. Kif qegħdin taraw warajja, bażikament il-proġett li kellna nagħmlu lestejnieh. Il-pumi, jekk tinnutaw, għamilnihom ħafna iktar qawwijin mid-disinji li hawnhekk. Hawnhekk kull ma minna ftit dry brushing l-emmulaw, just biex jinqala ftit id-disin. So basically the knobs are much thicker in Frenchic. We only did one coat. But here we just did a little bit of dry brushing over here on the sides and not all the design, and a little bit on the legs to look a little bit more metallic, but just on the top. So basically this is today's episode. I'll be coming with the camera on close-up so that you can see what we have done today. If you have questions and remarks, remember you can use the comment section under the video. Tinsewx minn għandu mistoqsijiet li jixtieq jisaqsi jista' juża jista' jsaqsina fis-section tal-mistoqsijiet li hawn taħt dan il-video. Tinsewx tagħmlu subscribe u l-ġimgħa d-dieħla ħankun qed nurikom x'tistgħu tagħmlu biex tirriċiklaw u tużaw materjal biex tibnu u tirranġaw id-djar tagħkom. Saħħa? See you next week. Thank you.